Cetinje, kako i priliči prijestolnom gradu, uvijek bilo istinski centar bogate istorije, tradicije i kulture, koja se danas manifestuje i njeguje upravo kroz crnogorski likovni salon. Tradicionalne i dugovječne manifestacije umjetničkih ostvarenja koju su uspješno gradile generacije renomiranih umjetnika. Pored istorijskog značaja koji 13. novembar ima za naš grad i državu kao dan prijestolnice i dan oslobođenja, ovaj datum pamtimo i po likovnom salonu koji se održava još od 60. godina prošlog vijeka, kada se cetinski umjetnici okupljaju oko ideje osnivanja likovne manifestacije u čast dana oslobođenja grada. Od tada ovaj salon je postao događaj koji je njegovao tradiciju likovne umjetnosti, prezentovao dostignuća najprije cetinskih, a kasnije umjetnika sa prostora bivše Jugoslavije i valorizovao umjetničko stvaralaštvo, talenat i kreaciju.